الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Dari mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, niabot na isang kita niyo pa waktu na to. Waktu amuin sa halga-halga sa Allah subhanahu wa ta'ala doon sa waktu ini na to, makawain parasukuan na to dahil ang mga nikmat sa lago-lago dililan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa tayo rin ang guru mulia amin tagsuko simpagpatumtum sa waktu ini insyaAllah hari natin palugay itukbal ko siya kato kaniyotatan ويل نروي كان شيخ عبد الناصر عبد الرحمن فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sin kamu hakawiyaksahan alaw man sin Ramadan qabla al-iftar. Umatod na isab kami ganap pangadjian maun padarat sing kamu. Hari indiin na sadya inabutan sin suarain. Sadapunin ayat ganap pangadjian niatod na mo maun padarat sing kamu. Ayat ikakay man tagwalo
Suratu Yunus. Di ayat ini paltawakan sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala pasabarang ipun niya. In imambag pinpaltawakan ini amura mga sila bariman usug iban bariman babae. Mga kakasih Allah subhanahu wa ta'ala, di ayat ini kakuyaran si manusia dengan Tuhan niya. Bang in kakuyaran sin tauhan tara nila magkahi makananam sila rayaw parasahan in kakuyaran dengan Allah subhanahu wa ta'ala balabi-labihan karena aming karunahan nila sing kabuhi nila damik kayan karunahan nila manay kude nga dunya dahon mangarap pahadarat sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak kapong bangin paltawaran ini wala na sambag si manusia hakaiwanan adlaw, hakaiwanan bulan di habulan ini aula masuok na kita ni upaweta aming kakuyaran tuon. Sin mga bariman usugi wang bariman babae sababin ibadat sinang karum labi ring sinangi bubulan. Wiwihan kakuyaran. Mga anak kapong taingukan taniw marayaw. In paltawakan sinallahu ta'ala saplag aula in simambag mga barimanda. Qul ya ayyuhan nas. Daitai sila o Nabi Muhammad di mga manusia. Anak apo Adam. Kaja'atkum mau'izatum min rabbikum. Sabunnal tuudyan na aundi matong kaniyo. Dahil hindi matong yan. Dahil hatuhan niyo. Amin nagpapanjari kaniyo. Amin nagpapapalihala kaniyo. Tingkatan pakaradyaan niyo pagdunya iwan pag-akhirat. Uno yan hindi matong maun kaniyo yan mau'izatun. Pamandu. Amin katumtuman mo inikaw piapanjari sintuhan bukun hiusa. Bukun binsana. Amin katumtuman mo piapanjari kau sintuhan aun atulan agarun mo. Amin katumtuman mo bukun kau piapanjari sintuhan piasaran niya kau. Mau'izatun min rabbikum pamandu atulan katumtuman mo in ikaw ipun sintuhan kalasahan hadunya iwan kalasahan anugaraan tungba sa adlaw kana. Mga anak po bangin pamandu yadto wala na to natayma. Wala natayma sin mga kaiwanan dahing kato taniw. Atawa natayma sa rawa. Upamakun nagdaran bukunda sila makusog. Upamakun magda wala nila reakatan. Ulong iwan lasa sinallahu ta'ala kanila hagulan ini.
tayma amarayaw. In piara tungkay mo inallahu subhanahu wa ta'ala nikmat sa lagu-lagu aming karunahan mo hakabuhi iwan karunahan hakamatay. Mga kakasih sinallahu ta'ala, sa taud-taud ni mati anughara sintuhan na umat tinapusan. Apabila sila maun papamandu kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, malupas launging karayawan nila way pahala. Maita, sabab wala nila iara dimbautan, imbaktulan, kabayaan sin nagpapanjari kanila. Iniarad nila napso nila, iniarad nila syahwat nila, iniarad nila pikilan nila. In miarad awiyad to, aturan yun ay Yahudi wan Nasara. Aturan yun na ingkatan nagpupur, ingkatan naghinang pamangi. Na apabila tiyay masintao, in pamandu ini, kakilahan niya indua. Kakilahan niya unuinda akan kanya. Agarun niya ku giwan kuyag. Ini karwa kakilahan niya iwan kaingatan niya. Unu inliangan kanya. Tinggalan niya buka hamulka sinallahu subhanahu wa ta'ala. In beriman, impangatod nilahay ng dusa, biya sinbud, magipit sila. Biya sin langit, kahulugan sila. In bukun beriman, impangatod nila sindusa, biya da pikot timapo pailong nila sa puhon sadya. Waira inu-inu nila. Imbar iman tungod para akan sintuhan kiyukuyakan sila. In bukod bar iman tungod papagmaksiat kiyukuyakan sila. In dua tumpukan kuyag karua. Impiag biddaan. In bar iman kiyukuyakan sila haraakan. Maastul sila maksiat haliangan. In bukun beriman, balikat, makuyag sila ng haram, makuyag sila ng maksiat, maastul sila ng kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, maulungin Allah ta'ala hipon niya, iuu yung mga tao nagmamaksiat. Amin dosa na, biya na simbukalaw din taod, iuu sintuhan. La taqnatu min rahmatillah. Ay niubog tuha, inulat-ulat niyo patuhan. Amin way nalasa mo hawaran mo. Kalasahan kau sin nagpapanjari kayo. Di habulan ini mga anak po. Tumtumun na to. In Allah subhanahu wa ta'ala. Aum piara kato taniyo. Bang natuian iagad, masanyang kita niyo hakabuhi, masanyang hakamatay. Di habulan ini, katukuran na tunay masanyang. Yung masanyang tuy, masanyang pangatayan. Bukon masanyang, masarapin pagkaon, ibang pag-inumin, tanda niya, way na pagkaon na to, way na pag-inom na to. Nagsali ing kataan, hita ka pagkauni, way pagkauni, miskin irayahan nagsali. Nangarap sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kajaatkum mau'ijatum min rabbikum. Nah, hindi matungyan ka to taniw, bang natuyan iarad. Illa kana khairan lahu. Wairun dugaing. Marayaw kaniya hakabuhi,
marayaw siya kamatay. Magkagunahan kita ni urayaw hakabuhi. Indayaw kagunahan na to. Mag-agad-agad kita niyo. Biya sin pag-agad na to bulan Ramadan ini, himinang sindaakan, iwan lumayo siliangan. Ini karwa, tiara tungka to taniyo, washifaun lima pisudur. Hipagpauli, sin sakit halawm sinatay. Uy, sakit di matungyan. In sakit halawm sinatay, ri ka na naman sintaw masakit. In hambok sakit ka na naman sintaw masakit. Magpara, magtuy pa klinik. Magpara, magtuy pa ini hospital. Ampain hambok yaon, sakit, di niya ka na naman masakit. Uno yan. In sakit yan. Maradud dalala. Sakit, hinanglaong. Himinang siya sing kalahungan, ninagin niya kurik. Himinang siya sing katubajilan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin pagigin, sin pagjangki, sin paglimot. Sakit siya yan mga tuwan. Na inpiara tong yan kato tanyo, awla-awla bang nato iarad. In pagpuasa, sinadlaw, pagtangka sinadlaw, pagsambahayang sindum, in katanyad tuwang nato iarad, kaulian in sakitid to. Sabab di tayo maunsin tuhanin nagpupuasa nagigin. Di matayma. Intaw nagpupuasa, nag-iigil, nagjajangki. Taniw yan, mga tuhan. Lang niyari tinggalan, impapuasahon niya sadya. Jasad niya, di siya minum, di siya kumaon. Kaya natay niya, wala nagpuasa. Di lawong tayo maun, sinagdaak kanya nagpuasa. Nari nga sa babiyad to, impyara tong katutan niyo, shifaun lima pisudur. Amo na yung sa taud-taud na masa nato yun. Sambil doa magtiyaon, magigil na. Laong sinusog ang kanta na kauyasawa, sabab mataudsin mo, taud pulawan mo. Laong simbabai ang kanta na kauyana, sabab mataudin uno mo. Alam mo kung to dyan to amo niyan. Magtaayon, indua magtiaon, magtagipon patuhan. Magisun sa pali sila, makad hakabayaan sintuhan, bukon makad imibog kita nila manusia ama sa ini. Sabab gimwa in galib-galiban hama sa nato inilingkat. Dahil nga sabab yan, biyabay taan asal sinallahu ta'ala, in nabi baytain ummat mo, ay mo paibo ka hari dunya. Turido na arada dunya. Imibog sila yan simpakaradyaan dunya. Nakawa, paibo ka sila, sinadlaw ka na ka na. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dahil tayo sila, ya kau nabi kinapusan, rasul kay napusan, bang marayawin dunya, lawin dayaw sinadlaw ka na ka na. Kapag puasa na ito ini, natayon ni manusia dunya ini. Bang ini katumtuman si manusia bihay nindagbus. Padhalika khairun lahum. Amo na inin sa rayaw-rayaw kanila hakabuhi. Iwan hakamatay. Mga kakasisin Allah Ta'ala, magkagunahan kita niyo kaulian. Ba't aun maghihindo simpag-igiliman pagjangki? Hisin mang hindo yan. Ba't pagsabilan na to? Pagjiharan na to?
Iblis, dahil nga sa wabyan, nanistap yung pagjihad na to. Tungod ka ni Iblis, nanistap, dumadlaw. Mahapon may naat. Magatuwang kita ni Iban siya. Maita, pakayon niya napso na to, pakayon niya syahwat na to, pakayon niya nakal na to, hipamuno paginhawabaran na to, pakabuhiwan kamatay. Kaya nga sa biyan sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, jahidu ahwaakum kama tujahidu a'daakum. Pagjiharin niyo, pagparangin niyo, pagsabili niyo, napso niyo. Bangganta, mapakay Iblis, pangato ka mo maraya. Akawa, pataallo ka niyo, pakabayaan sintuhan, nabi, asim masanato ini. Ayaw, nababayaw, yung pagkaon, yung pag-inom tiyataka, masawi, kumaon. Nagtatarad sin magbang. Sa baba mo at tintuon, sintuhan, makajari. Bangbihanin papata si manusia. Habulan Ramadan, iba nakatan bulan maranila na. Illa kana khairan lahum. Wairun dugaing. Marayaw sila kabuhi, marayaw sila kamatay, marayaw sila magkahi, iban marayaw sila patuhan nila. Sifaun lima fisudu. Bukon sadya in kaulian namin halawam sin pangatayan, kaulian in problema sin community. Magkasila sa nabi, asimbihaw nini. Magpara pagbubukaan, di magpabayta singahan. May tayad to. Sabab sin karayawan kabayaan niya, miyagada kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katong piaratong kato taniyo, bang nato agaron. Sumanyang kita ni wakabuhi, iwa nakamatay, wahudan, pamandu. Simbulan Ramadan ini, dumiban sinadlaw, way agad na to pamandu sin tao. Nataayon kita niyo, makad, hakabayaan na pamandu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Taniyo. Beta sin Tuhan taniyo panabi, beta sin nabi kato. Impagpuasa bang nato iya kading kabayaan sin Tuhan, hapamandu haatulan pagpuasa, yampun na sin Tuhan indo sa nato nakauna. Nakauli. Bang kauri kumuyag simbihan dagbusko no pakaw kumuyag. Bang kauri iminang marayaw simbihan dagbusko no pakaw maginang. Ingkatan bulan marayaw. Sakawa diubul kayo yung karayawan di habulan ini. Yampun nindusam. Nagsambahayang sa Jakaw Tarawi, yampun nindusam. Imambahayang sa Jakaw Sindum Laylatul Qadar. Way na agad sinadlaw rum sadya. Biya kaw sinakaibadat. Labiring sinang ipupulan. Mangkawri kukan simbihan, kuno pa kaw kuya ka. Kaya nga sa wabian mga anak ka po, impyara tong kato hudan. Pamandu. In pamandu yan bang muiyakad. Makuyag kau ha kaadilan, makuyag kau ha kasabunnalan, makuyag kau ha atulan mabuntul kabayaan sintuhan. Amunin pangayon na to dumadlaw sambayang sunnat, aula-aula sambayang pardu, ihdinas siratal mustaqim. Magkakunahan kita ni umalup patuhan mabuntul. %100% bang kita ni umalup patuhan mabuntul. Mabuntulin natay, mabuntulin dila, mabuntulin pituang gauta, may tayam miuntul.
ihdinas siratal mustaqim, iagad nin atulan, iagad nin pamandu, biyasin pagtayon na to ha bulan Ramadan ini, iagad na to pamandu atulan ha pagpuasa. Na, bangyan iagad mo yung pamandu yan, mustaqiman, mabuntul kau, multajiman, gawgut kau. Nariman jari gawgut kau ha bulan Ramadan, pag-ubos bulan Ramadan, way na. Mga anak ka po, amod timbay ta kato taniw, rimatong na kato taniw, wang nato wala na pa kaya kaywanan bulan, nayari. Naghangka sa sakatan kita niyo. Magtag-ipon, pamahasot si mahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. In sumunod, wa rahmatun. Rahmat mga anak kap. Imbulan Ramadan ini, syahrul rahmah. Way na saan niya astula na masanatu ini? Way na saan mga kasundahan? Pag sa kaligaman ti mao, dahil ikaw lang na maguyom ka, kubat mangbihan hapdi ko yan, mangbihan uhaw ko yan, ay ikaw lang na magatod ka. Ayaw. Kun layyinan, kun hayyinan, palunukay na tayo mo. Palunukay suara mo. Para yawan pamayuan mo. Pag-atal ka mga. Kanin papagtiyaw mag-atal na ka. Naay na ka mag-atal sa para yawa sadya in pamayuan mo. Naita. Tabashumu kaliwajhi akhi ka sadaka. Pagsarak ka ka, way na pagsarak ka musin, way na pagkaon. Aon pa'y kapagsarak ka mo? Uno, amuin tawaay mo kasim pamayhuan. Paulun ma'rupun sadaka. Kabtangan marayaw. Dahil din mo makain kabtangan marayaw yan, dahil hatuhan mo, dahil hanabin mo, dahil mga salihin. Piyagkabtang mo, sarak kayan. Mga anak ka po, warahmatun, rahmat. Na inallahu ta'ala, yung kataan piyapanjarin niya, piutangan niya rahmat. Warahmati wasya'at kulla shay. In rahmat, in ulung sinallahu ta'ala, nasakuping kataan pakarja. Way na tiguma, way na lipas, piutangan sintuhan rahmat. Sakali, di usalun sintaw rahmat, usalun niya pagdugal, usalun niya pari kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Al-farahu billahi wa birasuli. Kuyag. Patuhan iban parasul niya. Dia dinindagbus yan. Bitta'ati wal ibadati wal amalus salih. Hapag taat mo, hapag ibadat mo, iwan hapag amal mo, pamarayo. Mga anak ka po, bangyad tuway na daw hat sintaw harukayng bulan, imbihad turagbus, madawhat na sinangigil, iwan sinigil, madawhat na sinang limut, iwan sinlimut, di bulan Ramadan, wa rahmatun lil mu'minin. Kagantian nila na parahmat, kagantian nila na papagkasilasa, kagantian nila na papagsugpat, sin pagkasilasa kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, taon guru piya nga subuhan si murid, hama sana kauna, imbihaw di magpangasubo. Sababing papatan niya, maingat pa kulong na rin kaniya, maguno pa ako mga subo. Kaya nga subuhan si muriding guru niya, laong niya guru na mo, habulan Ramadan ini, imbiyeta niyo ka mo, maglumba-lumba pamarayaw. Mag-uus-uus pamarayaw.
nalaong niya. Bango pa makun sa sakatan, pilaing kusog. Inagising gurukan niya. Banga panagnaan sinabadaning kusog. Sindaran mo katluan. Ganapi katluan, may nang kanuma. Nainang nakanumad. Ganapi katluan magbalik. Aula-aula na lang niya. Bang, makatunga na kausin Ramadan, puspusan nindakan. Maita, magtataod, magduruhuning indayaw. Ingkatan lang na sa sakatan, bang mo puspusun nindakan, maksidin kaw. Ampay nini, yampa mo na piuspus, yampa mo na piakusog, yampa na magduruhon indayaw, rikaw maksidin. Uno yan, mga anak po. Ipaapas ka to tanyon tayo. Waktu sindum, iban waktu sinadlaw. Umar ibnul Khattab, inggulalan niya, indang lain niya, Faruk. Al-Faruk. Di siya mabaya, maglamudim mangi, ibang marayaw. Marayaw, mangi. Dahil nga sabab yan, napaadil niya waktu siya na hinang khalifa. Hakalaas niya na, iwan wala pa siya limaas, bang siya maghutba. Paglamod niya, kaptangan niya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wajinu anfusakum qabla an tujanu. Yawat niya raring apalman sinallahu ta'ala. Unin, maksud niya yan, mangat tayo mangudkulong niya, ang kaara makita niyo. Timbangon na to, inhinang na to, hari pakita niyo makad to papainal timbangan. Auditon na to, binhawabaran na to, ininang na to, hari pakita niyo makad to papainal audit. Nabi asimbihaw. Long wintarawi mo, pila na yung kusog. Inibadat mo sindu, impagduaa mo, impagtasbih mo, impagjikir mo. Kaya din yung dagbus. Banglawang mo pamakon sa sakatan, kusog katluan, ganap-ganapi. Puspusa. Yan pa mo na piaspus, yan pa na magduruhunin dayaw. Na, mga anak ka po. Lilingon na to, nunin na hinang na to, pila na yung puwasa na to. Pag sayo-sayo na to, wayroon na yung puwasa. Naig na yung biyayta sintuhan, panabi, biyayta sin nabi ka to, iatunta ka mo piarahan, hikaampun ka niyo, hikapaglasan niyo, hikapagsugpat simpangatayan niyo, hikaig sin tukas simpangatayan niyo. Warahmatun lil mu'minin. Nah, yung sumunod sinayan. Kul bifadlillah. Hikaruwabay taan kanila. Ha mga manusia, aula-aula intimay makbar iman. Baitaan yung mga bari iman. Bifadlillah. Wa birahmati. Indua ini. Kakuyakan kanila. Pakuya ka sila harwa ini. Uyunin dua yan. Kumala kay Musa. Nabukun. Labi rin kang kumala kay Musa. Naisiyo. Hiintaan. Bukun. Hidayamun. Bukun. Kul bifadlillah. Baitaan kanila in fadlullahi wa rahmatih.
Daytan kanila in pag-agama. Ibansin, hikaruwa makadkaw ha Quran. Pabidhalika falyafrahu. Pagkuyag kaurunan, amuan, matan makakuyag. May tayad to. Sababing pag-agama, naig kaw ring hamangi, nakadtukaw pamarayaw. Sababing Quran, darajat pamarayaw, wayron darajat pamangi. Dahil nga sabab yan, hapagpuasay ni, kumusugin pag-agama sintaw, kumusugin pangagad sintaw a Quran, pabidhalika falyafrahu, sabab yan tukuyag kaw. Huwa khairun mimma yajma'un. Kuyag mo yan, lami marayaw, dahil kuyag, mga sila Yahudi wan Nasara, iwan simyakad kanila, nagbunni-bunni hadunya ini. Minig ka rin hawla mo, kumplitin sin mo, kumplitin pag-uwi mo ay na. Ayan tuan. Na, kakuyakan dakula hamanga sila nagpuas sa bulan Ramadan ini. Maita, pahala sin tarawih nila, yan po nandusa nila. Pahala sin pagpuasa nila, yan po nandusa nila. Pahala sin pangagad nila sinang karum da sin Lailatul Qadar, biya sila sin nakaibadat, labi rin sin hangibubulan. Kuyag ka. Hindi ko magkuyag. Isin nagdaak kayo mo. Diyaak kita niyo sintuhan. Kuyag kawhaan. Bangkaw kiuyakan niya turan kaw si. Maubos dayad to. Ibambukon kayo mo kata. Aun tagsuko. Sa kuyag kaw ha pag-aakama. Kuyag kaw ha pagpakuyag biyay ta kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na. Fa'amma allazina amanu Palman sinallahu ta'ala sa suratul Taubah. Nadapo ni mga sila ng gagayunggong. Doon sila hapag-iman sa bunahal. Yaamalan nila kawan, tagupat kajam. Pajadathum imana. Palman sinallahu ta'ala. Ganapan na mo, patawrun na mo, pakusugon na mo, impag-iman nila. Mga anak ka po, bulan Ramadan ini, pagpakusugin. Bang, wala kimusug haro kayong bulan, pakusugon na to. Pa'ammal lazina amanu. Dapunin mga sila bariman. Ya agad nila yung rukun iman uno. Unuin hati niya yan. Mga anak ka po. Fala amala biduni iman. Di tayo maunin hinang mo, wang wala doon pag-iman. Batim mga tao, nagkukupo, nagsisirik, yan maghinang marayaw. Labutun kaw, dihilan kaw. Sakawa palman sintuhan, paja'alnahu habaan mansura. Indayaw nila yadto, impagmura nila yadto, biada paukpuk. Papanjarihon na mo, palman sintuhan paukpuk. Way, saan magmuna sin paukpuk? May tayadto. Wala nila iagad, in nagpapanjari kanila. Way palsugpatan, sinatay nila patuhan. Way pag-iman. Dahil nga sabab yan, inggan mo timpunan sing katantan, iman. Di tayo maunin hinang niya, bang wala doonin iman. Ano yung mga tuan? Na, balikan tanyo, paman sinallahu ta'ala, fa'ammal lazina amanu, tapunin mga sila.
Iamalan nila rukuni manunun. Dahil nga katan bulan, aula-aula bulan ini, pajadathum imana. Ganap mangganap, pakusukun na mo, pataurun na mo, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sin amal nila, sabab sin pagibadat nila, sabab sin pagtaat nila, sabab sin katan, iagad nila yung kabayaan sin Allah ta'ala, way na kabayaan nila, iagad nila. Uno pa yung parman sin Tuhan, wahum yastabishirun. Pakuyakun na mo sila yan. Mga anak ka po, inkuyag taniw hasin, inkuyag taniw hapanyap, iniyan, paniya, magkaubos. Sa pagsawsawhan na to, uno pa, may ta magkaubos, sabab tiyo-tiyo da. Kul mata dunya kalil. Baitaan kanila, yung karayawan dia dunya, tiyo-tiyo. Nahaw na yung mataod, hadlaw ka na. Na, ya simbihaon, nagsawsaw kita niyo, namura-murahan. Makalamod kita niyo mga sila. Paman sinallahu ta'ala, pabashir ibad, lahumul busura fil hayatid dunya. Pakuyaga im mga nagtagipon ka ako. Pakuyaga im mga ipon ko. Inipon sintuhan, bukun niya hiusa, kaya lang ka. Dihilan musya, dihilan intan, dihilan dublon, dihilan katantaan. Ngayon kaningan nila, Abdullah, ipon sila sintuhan, wala sila hiusa. Taniyo mga tuwan. Na, palyaprahu, kuyag kamu hapagpuasa niyo, kuyag kamu hapagbuka niyo, kuyag kamu hapagsahul niyo, kuyag kamu hapagtarawin niyo, kuyag kamu hakatan pakaradyaan niyo, amuin iagad niyo yung kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, uno in alamat. Pangilahan sin kialasahan na kita niyo habulan Ramadan ini sintuhan. In final siya makaingat sa aun alamat. Uno in alamat. Kaya lasahan na kita niyo sintuhan na pag-ibadat taniyo. Number 1, inna Ramadan jannatun la tudayyi ma baqiya min. In bulan Ramadan, in pag-ibadat taniyo rin, hindi ikasulwa taniyo. Dahil nga sabab yan, isiyusin tao hafizan lil faraid wa muaddiyan lin nawafil. Isiyusin tao, makuyag siya, tumunay sin pardo, iwan tumunay, sin tapil sin pardo, amuin sunnat, alamatin siya yan, kaya lasahan sin Tuhan. May tayad to, sabab magpatauran kita niyo sin pardo, iwan magpatauran sin sunat. Na hisiyo sin tao, pialihala niya marayaw, tiunay niya in pardo, uno-uno na pardo, sindumiwan sinadlaw, bisurutiha, wa adabiha, wa arkaniha, iagad na mga atulan niya doon. Alamatun anna Allah yuhibbu. Alamat. In Allah Ta'ala malasakay mo. Inikarua, mga anak ka po. Mampaatun linnas. Amuin taumang dihili karayawan na pagkahin niya. Bukon siya hadyan dihilan. Sabab magdihil-dihil ini. Nasubin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisyun tao marayaw. Uno inhinang marayaw amalan, afdalul a'mal. Hisyun tao marayaw. Anfa'ahum linnas. Amuin tao, makarihil kamumpaatan na pagkahin niya.
bukon makarihil kasusahan, bukon magpasusa. Ayan tuhan. Na uno yan imbiyata sinawla Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu fi auni al-abdi. Ma kana al-abdu fi auni akhi. Inallahu ta'ala mananabang di niya hiunungin tatabangan niya. Talukay sinipon niya yaun, manabang siya hapagkahin niya amin patut tatabangun. Isin patut tatabangun. Yanin barhajat. Yanin miskin. Yanin nagtatangis. Yanin nasususa. Nahauning ganap nila yan kayo mo. Sarayaw-rayaw mano siya alamat, bang niyayad dat bulan Ramadan. Hikatu, al-mautawadi ulinnas, amin tao, paba. Bukon na siya takabur. Haway pa yung bulan Ramadan, takabur siya. Takabur siya magkabtangan, takabur siya hawaran niya, takabur siya ingat niya, takabur siya katan pekerajaan niya. Bulan Ramadan man, inig niya nadto kataan. Uno na siya, rafikan layyenan. Ang si bata-bata umpiang bako kapon. Bata-bata yaw long niya. Friendly. Uno lang kuin friendly. Kung lang kubasa na to yan. Mapati ba kayon long niya. Bata-bata pagkahin niya, bagay niya. Taumaas, bagay niya. Namuan lang kin taumarayaw. Sababing bata-bata, magpikilan siya, pikilan taumaas tupon. Magpikilan siya pa kay ini pangadatan bata-bata na tupon na siya. Kaya taumaas, magpalangay bata-bata. Namustik bang di. Iwahin pagtagan niya. Bihan mga anak po, tidanan niya, layyinan, rafikan layyinan, hayyinan. Marayaw na siya kasudahan. Inignin takabo niya, aswaran niya, hapanggayo niya, hakatan pakarajaan niya, sabab hirusdos sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intaw takabur, di tumayma sindi nga pagkahin niya, di daro tumayma sindi nga Tuhan niya, intay maun niya ming kabayaan sinakal niya. Pangatud niya pagkahin niya, hapadsik niya. Naintao, nagpinda siya pamarayaw, riya bulan Ramadan ini. Alamat insya yan kaya lasahan sintuhan. Hikaupat, al-musara'atu wal-mubadaratu ilal istighfari wat taubah. Mag-uus-uus siya. Di siya kaunahan. Maglapal mangayo. O Tuhan ko, ampuna ako. O Tuhan ko, maapa ako. O Tuhan ko, jumanji ako kay mo. Di ko nabalikan yung pag-abu ko. Di ko nabalikan yung pagmaksiyat ko. Inkabtangan niya yadto. Kakuyaran sinallahu subhanahu wa ta'ala. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum turhamun, la'allakum tuplihun. Supaya kamu magparuntungan, supaya kamu magkasilasa. Na, mga anak po, bang niadto na hinang, imbulan Ramadan, syahrul maghfirah. Asubuhon mo nimbaran mo. Pila na tao na ampun mo na maap mo na ramo nagkasilasa bulan ini. Bangway, ay mo patay kuray bulan Ramadan. Liupas mo ing karayawan biyay ta sintuhan mo. Tiyawag sin nabi. Ipatawag sintuhan. Ini kau nagmamaksiat, balik na kau. Balik kau pakabayaan sintuhan mo. Impagbalik mo yan, bang kau makad sing kabayaan sintuhan, inna Ramadan jannah.
in ibadat mo halaw man sin Ramadan, sabab sini kasulga kay mo, sulga dunya, iwan sulga adlaw akhirat. Nauna yung sulga dunya, kug iwan kuyag. Pagkasi iwan paglasa, makad, habautan, habaktulan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya sinibadat tanyo habulan Ramadan ini. Naghangka sa sakatan kita niyo pakaniya. Na, unin biyata sin Allah ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Uno pa, fastabikul khairat. Pag us-us kamu, iwan paglumba-lumba kamu, sabab haupo din waktu. Minati mo nga. Na, insumunod. Unin biyata kato tanyo. Al-hasanatu ba'dal hasanah. Inalamat kialasahan na kausintuhan, ing karayawan, ganapan mo na rayaw. Bukon ing karayawan, mainusan mo sin mangi. Wa'at bi'is syai'atal hasana tamhuha. Ing karayawan, patinggilon mo karayawan. Dayaw, ganapan dayaw. Bukon dayaw, mainusan ngi. Ayan to, ha? Dahil nga sabab yan, yung bulan ini, bulan ni pagsasabar. Bangaw naningad kay mo bulan Ramadan ini, ay mo paninggari. Sabab bang kau maus, doa na ka mo naningad. Sabang yad to kimubil sa jakaw, timapuk sa jakaw. Inagi mo nagpupuasa ako, nagibadat ako, sababin puasa ko ini, bukon ka ako, piya ngayon sintuhan. Amod tinipamong mo. Tinipamong mo, palo salama. Tinipamong si mga bariman, usog ibang bariman babae, bangaw mangi. Masalamat siya. Dahil nga mangi. Ingkiabtan kanya maninggad, nasalamat siya. Naninggad yadto, masalamat, dali na maninggad magbalik. Ba't di tuwi lang na makawak kita siya paninggad? Maba tuwi lang nin darajat ta, di na siya tuhan maninggad magbalik. Nabang kau pianinggaran, maninggad da kau. Imbaws mo paninggad. Sambil paadlaw kiamat, maniningad da kamu pakanya. Di kamu kaubusan, maninggad na sadya. Habulan ini mga anak kapu, al-hasanatu ba'dal hasanah. Indayaw, ganapan mo dayaw. Nga sabiad to, bangyad to na hinang imbiyad to ragbos, pangilahan ini kau, kialasahan kau, sinallahu subhanahu wa ta'ala. Insumunod. Al-ittiba wal-iktida bil-anbiya'i war-rusul. Agad kau. Iwan singud kau. Kapang hindu sing kanabihan iwan karasulan, aula-aula, amin piya sampay sin kahinapusan nabi iwan rasul. Bang mu iagad imbihan dagbus, palakal kabuli pis sama, walakal kabuli pil aud. Kataas sin langit. Tau marayaw ka? Hababaw singgumi, tau marayaw ka, patuhan. Papanawag tawakun sin Allah Ta'ala na taas sin langit, iniipon ko yan. Miyagad sin pamando pihatod kumaun kaniya. Simingod siya, sin, naghindo kaniya, kalasahin niyo. Aung parumayaw indayawhan, sa di, lawong taingukan marayaw sintaw. Yung kabayaan niya rayaw, tako natas palalihan. Mengkan pilataw rayaw, nang kakunyak-kunyak da. In partawakan sintuan bang siya rumaak, hataas silangit, yunadi munadi. Papanawag tawakon sintuhan, yung pagdaakon niya manawag tawag. Uning panawag tawag, kaya lasahan sintuhan ni kuwan, lasahan niyo. Di hababaw singgo miramik kiyan na mga anak kapo.
Bang natuyad to wala nakawaharugayng bulan, mag-usos kita niyo. Puspuson na to na yung kusog na to. Biya simpang asuyad to si Murida ko, no? Puspusan na lang nendakan mo, yung kusog mo. Puspusan na yung kusog mo magtarawi, puspusan na yung kusog mo magjikir, puspusan na yung kusog mo magbasa sing Quran, yung katanda akan sinallahu subhanahu wa ta'ala papardo, iwan sunnat, puspusan na yung kusog mo. Na, sumunod mga anak po, pila minit pa. Aum pa 5 minit, dawa mujikrillah, bil-layli wan nahar. Ay mo tuod hundungi impagjikir mo patuha. Tababakatan bulan di akaw. Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha jikran kasira. Patawren pagjikir mo patuhan sindum iwan sin adlaw. Na bang bihad tindagbus niya. Napataod mo yung pagjikir mo patuhan, sindu miban sinadlaw, mataodin tumtum kay mo sintuhan, dahil sinjikir mo. Wala jikrullahi akbar. In tumtum sintuhan kay mo, labi dahil sintumtum mo kaniya. Na murah-murahan, tubtub na rin to. Ini bang man kita niyo, makalamuda pagtaayon. Sin mga sila nakauna, nagibadat pa Allah Ta'ala, haruwayng bulan, Aula-aula bulan Ramadan. Allahumma a'tik rikabana wa rikaba abaina minan nar. Allahumma ij'alna utaka'u minan nar. Allahumma ij'alna minal faizina wal maqbulina fid dunya wal akhirah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana nas'aluka al jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma rabbana nas'aluka al afwa والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. نشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah. Ito rin magbahal.